Мына жаңыдан эле фундаментти куйган. Бул жер кадимки эле адамдар өтүүчү жол. Эже, муну сиз кандай мыйзамга таянып, эмне негизде куруп алдыңыз? Аты жөнүңүз ким? Телевидение чыгарсам. На сотумуз, на прокурорумуз, на адвокатымыз, на милициямыз бу ишлерге карашады. Нема бу энди? Хакыйкатмы бу? Хакыйкат эмес да. Кандай мен кесип ташайма? Кандай мен кесип ташайма? Сиз өзү неме деткенин түшүнүпсүзмү? Ишке кошулмаса немеге маят бүзүлүп дейин экиге. O kança adamdan prezidentke pul verip töletip aladı eken köp puldu. Саматсыздар, урматтуу көрөрмандар, биз Ош областына караштуу Араван районунда турабыз учурда. Жергиликтүүлөрдүн бизге кайрылуусунда бир өзгөчө жагдай бар. Бүгүн сиздерге ушул Аравандагы бир мыйзамсыз жагдайды сиздерге чагылдырабыз. Ал мыйзамсыз дегенибиз одон эле эч бир тийиштүү документтери жок. Кадимкидей эле адамдар жашап аткан жерди келип дал ушул көчөнүн ичинде тосуп алды деп сөз болуп атат. Азыр ошол жагдайды сиздерге көрсөтүп беребиз. Мына бүгүн экинчи күнү убактыбыз кетип атат. Бул жерди кадимкидей эле көчө, бул жакка чейин ошол тез жардам кызматтары буга чейин барып, ушул жактагы жашоочуларга кадимкидей жанагындай медициналык жардамдарды көрсөтүп жүргөндүгүн, жана бул жакка кадимкидей эле ушул автоунаа менен келип жашаганга шарт болгон буга чейин. Мынантип бул үйдүн короосуна кадимкидей эле ушундай эшик койгон, автоунаа кире турган кылып. Бирок тилекке каршы мына карасаңыздар, бул жерде эч бир мүмкүнчүлүк, эч бир шарт жок. Анткени бул жерде ушул Гүлчакыра деген айымды айтып атышат. Эч бир мыйзамга, эч бир нормага, адамгерчиликке дагы жатпаган жагдайды кылып, кадимкидей бул жерге угушубузча ушул 3 кабат ушул подвалы менен үстүнө 2 этаж кылып, жалпы 3 кабаттык үй сала тургандыгын айтып атышат. Анткени анын баласы 25 жашка чыгыптыр, ошол баланы үйлөш керек экен. Акимге барса, аким эч кандай жер бербей койду. Анан мен ушул жерге үй салып баштадым. Мен не кылайын деген түшүндүрмөлөрдү да берип өттү да. Мына ушул көрүнүш. Эми муну бүгүнкү күндө ушул Аравандын тийиштүү мекеме жетекчилери 2017 жылдан бери тетигини курган, андан бери муну куруптур. Аз күн болуптур. Бирок бул үчүн жана президенттин указы чыккан, өкмөттүн токтому бар. Эгерде өзүм билемдик менен жалпылыкка тийиштүү жерлерге ушинтип эле корозуну тарс жолун тосуп эле үй салып баштаса, ага 7 жылдан 10 жылга чейинки эркинен ажыратуу беренелери да каралган. Эми азыр карасаңыздар, бул жакта бир үй бар экен, бул жакта бир үй. Булар кадимкидей эле ушинтип корозго машина кирет, ушинтип бир нерсе менен окка ташыйбыз деген жагдай менен салса керек бул эшиктерди дагы. Бул үй, мына бул үйгө дагы шарт жок, мына көрүп атасыздар. Бул үйгө дагы, бул жакта дагы бир үй бар экен. Бул жакка дагы мына ушундай шарт, мына ушундай жагдай. Эми ушуга чара көрүп, ушуга бир чечим чыгарып, калыбына келтирүү иштерин кылабыз деп атат. Жергиликтүү бийликке биз 2 күн убактыбыз кетти дал ушул жагдай үчүн. Эми канча убакыттын ичинде муну ишке ашырат, аны чогуу чаран сиздер менен күбө болобуз. Аталган жер боюнча азыр биз райондун башкармалыгы акимдин өзүнө кирип, чоо жайын сурап, бул канчалык бүгүн ушул жагдайды чечкенге алы жетет, кантип бул нерсени бүгүнкү күндө жолго салып берет. Азыр акимге жүрүңүздөр, чогуу кирип суроо салалы. Кандай отуруп сүйлөштүк болбойбу? Сизди көргүсү келет экен да эл, кайра. Мына жакта соттун чечими чыккан экен. 2018 жылы 28 сентябрда Араван райондук соту.
Бул жерде Араван районунда Юсупова айыл аймагынын Ленин көчөсүндө жайгашкан турак үйлөрдүн түштүк тарабында жашаган калктуу конуштардын жалпы мыйзам тарабынан корголгон укуктарына зыян келтирген бир каарман бар экен. Ал каарман бул жакта эч кимди токотпойт экен. Ботоева Гүлчахра Шералиевна деген. Gülçaklar Şiray'la. Azdır biz sizde uşul... Bu aile kötünde жашоочу. Ооба, могу жерде экен сиздин жаныңызда. Ушул жерге азыр сиз менен чогуу барып, сиз архитектураны чакырсаңыз, госрегистрди чакырсаңыз, жеринен жашоочулар күтүп атат ошол жерде сизди. Ушунда ар ким эле келип элдин жолун тосуп алса болот. Коммерческий... Жок, турак жай. Турак жайбы? Үй куруп атат ал жака. Жолдун ортосун бөлүп, адамдар капталы менен өтөт экен ал жерден. 5-6 үй нар жакта эч нерсе киргизе албайт экен. Азыр ошол акыбалды сизге көрсөтүп коелу. Айлык чакырсаңыз? Айлык өкмөт менен архитекторду. Жергиликтүү бийликтин бардык бутактары келди. Мына өзүңүздөр көрүп аткан бул жагдай, мына жаңыдан эле фундаментти куйган. Бул жер кадимки эле адамдар өтүүчү жол. Айлык өкмөт сиз буга чейин кабарыңыз бар беле? Эмне болгон эле? Аты жөнүңүз кандай? Атым Насыр Сатыбалдович, Юсупова айлык өкмөтүнүн өкмөт башчысы. Бул боюнча бизге маалымат түшкөн. Качан түшкөн? Бир жума болуп калды. Бизден ушул жерден айыл башчысыны жер адисине кошуп жөнөткөнбүз бул жерге. Келген учурда эскертүүлөр берилген, будан акт түзүлгөн. Өзүнө кол койдуруп убагында булар үйдүн ээси кол койбой койгон. Бакырык чакырык менен ушундай бир мындай тополоңчу аял экен. Бизге барып туруп айткандан кийин мына азыр айтып атат бул жакта ушул адистер сиз гана айыл өкмөт катары муну сүрдүргөнгө толук түрдө жер мыйзамдарынын 13-беренесинде так көрсөтүлгөн экен. Ошол мыйзамга ылайык сиз муну калыбына келтиргенге мүмкүн болот экен. Эмне үчүн ошону күтүп жүрдүңүздөр? Жок, бул мына мен айтып атам сага. Бир жумадан бери акт түзүлдү. Мына бир жума. Бүт бары. Мына бир жума болду ушул акт түзүлүп. Буга дагы мен өзүм келгенмин. 17-жылдан бери экен да. Бул мен сизге айтып атам. Мен жаңыдан келип отургандан бери ушул боюнча мына мыйзамдар иштеп келетет. Ушул боюнча иш жүргүзүп келетебиз. Бундай бир эле бул жерде эмес, мына 16 жыл болуп, 30 жылдан бери ушундайлар өз илимдик менен курулуп келген жерлер. Мына азыр ушул жерде башталып атат. Мына биз келип туруп ушул жерден баштап атабыз деп туруп акт түздүртүп, тийиштүү органдарга бергенбиз. Берге архитектурада өзүнүн корутундусун берген, мыйзамсыз деп. Бул боюнча биз укук коргоо органдарына өткөрүп бергенбиз. Бүгүнкү күндө коргоо органдары эмне кылат? Сиз жерде жер кодексине так жазылып турат. Бул жерде мындай да, Улукбек мырза. Себеп дегенде бул коргоо органы менен эгерде токтосоңуз мындай азыр. Сиздер эми аны слайд этпеңиздер ал жака. Муну жакта бирөө ооруп калды. Машина кире албай атат. Же өрт чыгып кетти, Кудай сактасын. Кантесиңер силер? Тиги укук коргоо органдарынын чечимин күтүп жүрөсүңөрбү? Жок, Кудай сактасын, андан Кудай сактасын. Ушул жерде ушул ооруп калган адам дагы ушунун коңушчусу болот. Жарандык укук дегенде бар да, жарандык бири-бирине дегенде бар да, адамгерчилик деген. Адамгерчиликтен дагы сиздер мыйзамды караңыздар, адамгерчиликти өздөрү сүйлөшөт. Жооп берейин да, мен сизге Улукбек мырза жооп берип атпайм сизге. Сүрдүрүңүздөрмү? Мына бизде азыр комиссиянын чечими менен бул жерде бузуулар комиссиясына түздүк. Мына 3 күн. Мына токтосоңуз, буга чейин толтура комиссия түзүлүптүр. Толтура кайра кайталоонун кереги жок. Жок, буга чейин сотта болуптур бул боюнча. 17-жылдан бери. Сиз жакында келипсиз. Соттагы болуп бүт бюрократиянын жыйынтыгы менен мына фундамент курулуптур. Эртең дагы силер комиссияңардын жыйынтыгын чыгаргачаңар бул жерге үй курулуп калат. Бирок жооп берет. Качан жооп берет? Мына 3 күндөн кийин комиссиянын корунусун чыгарып туруп ушул жерге келип бузуулар жүргүзөт. 3 күн эмес, мына сиздерге факт турат. Эгер мына жарандардын мына жарандар барды. Кечеги күнү мына ушу жарандар барды. Бирөө арыз жазып, бирөө мындай кылып бергиледи. Burada yazılganda. Качандан бери ушинтип сиздерге жолуңуздар тосулуп турган кандай эме кылып атасыздар? Biz nima qilamiz endi? Qaqa boramiz yozishdi. Men aytdim, bitta Ambarsiga degan yo'l tashangilchiroq, iltimos dedim. Keyin men bir yoqqa kelsam, Мына бул жакка кадимкидей сиздердин корообу? Yo'q, mana Өздөрүнүкү экен, э? boshqa qo'shniniki bu. Башканыкынан коюп алды бул. Bu boshqa qo'shni bor-da, u yoqdan qatnaydi, uni yo'li u yoqda. Анын жолун тосуп иштаганбы? Yo'q, yo'li u yoqda. Meni yo'lim mana meni. Сиздер кантип келесиздер? Бир нерсе киргизе аласыздарбы бу жака? Yo'q, hech narsa kirmaydi. Shunday kirib chiqamiz. Капталыңыздар менен өтөт экенсиздер. Мына Аким мырзайым, жолдош Аким, сиз эмне дейсиз? Азыр сүрсөңүз болобу? Мындай кылалы муну. Мен мына кабар алдык. Значит, бул жерден
Бул жерден өз билемдик менен курулуп турганы белгилүү болуп турат. То есть курулуш башталган. Анан эми сиздерде жанагы милдет силерде архитектор жергиликтүү өз алчы башкаруу органы болуп аткандан мында жанагы реестр оказание услуг бар да. Мен ошон үчүн сиздерге тапшырып берем. Эми архитектора мындай кыласыз. Сиз тийиштүү заключенияларды берип, досконально иштеп чыгып буяка бересиңер. Сиздер болсо мына буга чейин айттык, буга чейин эме кылдык, реакция кылган жок дейт. Иши дагы тергөөдө деп атпайсыңар. Туура, мыйзамсыз курулуш боюнча. Тергөө иштери өзүнүн эме иш чарасын жүргүзө берет. А сиздер болсо мындай болуп, мына жарандарга жолун бууп, буларга доступ бербегендигине байланыштуу, жалпы пайдалануулуу жерди ээлеп алгандыгына байланыштуу мына бул бар. Үй ээси менен сүйлөшүп, кожоюн ээси менен же өз каражаты менен буздурсун, же сиздер тарабынан комиссия түзүп туруп немелерден буздургансыңар. И легкий конструкцияны алдырып, жол боюнча. Мына буга чейин архитектор айтсаңыз, сиз акт түздүңүз беле? Акт түзүп. Канча жол түздүңүз? 3 жол түздүм окшойт мен. Мунун кайталоонун кандай кажети бар? Жок, кайталоо бир жолу. Наркыга 2 жол түзгөнбүз. Не кажети бар мунун? Мунун кажети жок. Мындай да бар болсо ошол, бар болсо толуктоочу балким кем каччар болсо толуктоп берет. Жок болсо ошол жетиштүү болсо бул киши эми адис да. Түзүлүп тур. Сиз мына айыл өкмөт башчысы, сиз бул жерди, жолду бошоттуруп алабыз. Же өз каражаты менен бузсун, же силер бузсун. Жалпылыктын кызыкчылыгын коргоо максатында жер мыйзамдарында кантип ушул нерсе каралган эмес да. Общий пользованиедагы жердечи. Ошон үчүн ушундай кылып туруп азыр бюрократиянын кереги жок. Азыр сиз баары комиссиянын чечими чыккан. Жок, бузат. Бузууга жатат да. Болду, бузууга жатат. Эми мына аким тапшырма берип, азыр тиешелүү структуралар бүгүндөн калбай чогулуп туруп, эмеси менен кожоюну менен сүйлөшөт. Кожоюн өз каражатынан буздуруп, жолду жол кылып калыбына келтирсе, анда ошондой болот. Кожоюн отказ кылып, өз калыбына келтирбейм, өз каражатым менен бузбайм десе, айыл өкмөт тарабынан бузулат. Анда айыл өкмөт тарабынан незамедлительно бузулат. Мына сиз канча вакыт керек муну бузуш үчүн? Мага бир жуманын ичинде. Кандай бир жума? Мен өзүм комиссиясын түзүшүм керек. Комиссиянын кереги жок. Сизге комиссия чечим чыгарып берип атат баары. Мен сизге дагы айтып атамын. Бул жерге келип түзүлгөн акттын эсенде мына жер адисим турат. Биздин өзү бузуулар. Биз биринчи жолду түзүп атабыз. Мына сиз айтсаңыз азыр кайра эми функциясын кандай деш керек эми? Мына жер адиси. Мына аким баш болуп айтып атат бу жерде. Жер адиси менен мурун сиз билесизби 3 жол түзүлгөнүн? Бул жерге биз 3 жол келдик. Келип, актын түзүп, сиздин кызыкчылыгыңыз бар окшойт, урматтуу айыл өкмөт мырза. А эмнеге аким маңдайыңызда турат? Мына адистер турат. Сиз айыл өкмөт болгонуңузга канча болду? 3 айлык. Бул строение канча жылдан бери? Бир апта болду. Мына бир жумада мону куруптур. Бул строение буга чейин болгон эмес. Мына конструкция болгон. Ага чейин бул мына буквально бир жуманын ичинде курулду. Өткөндө мен келгенде жок эле түшкөндө. Себеби бир апта болду. Не кыласыз? Кандай кылыш керек? Жок, азыр мына дагы бир кайталап кетейин. Азыр мына аким тарабынан тапшырма берилди бүгүн. Азыр мына силердин эмеңер менен тапшырма берилди. Азыр бүгүндөн калбай бүт тиешелүү органдар келет, ушул жеринен көрөт. Дагы кайталап кетейин. Ушул строениянын ээси менен сүйлөшүлөт. Если ал такыр отказ болсо, милиция, прокуратура тарабынан өкүлдөрү келет, комиссия кошулат да, айыл өкмөт тарабынан буздурулат. Болду, биякта башка эч кандай выход жок, и буну даже обсуждению не подлежит. Мына адистер айтып атат. А сиз эмне үчүн бир жума созушуңуз керек? Бир жумага чейин бул жакта эртең өрт болуп кетсе, же башка болуп кетсе, Кудай сактасын биринчиден. Кудай сактасын биринчиден. Мен бүгүндөн комиссияны мунал жерге чакырып, мына администрация жетекчиси өзү буйругун берип атат. Мен үчүн бүгүндөн баштап туруп буну буздурабыз. Баштагыла. Кечеги тапшырма берилди, иш башталат. Мына аким өзү келип көрүп аткандан кийин эми сиздер бул нерседе реакцияны кылышыңыздар керек. Мындай да жалпы үй ээлерине баягы бул жерде турган кожолуктарга, коңшуларга бүт доступ болуш керек. Мына баштагыла да бул мамлекетте жашайбыз да. Бастырыла калыбына келтириш керек да. Эмени жарандардын ошол жалпы пайдаланууга жерди толук кандуу пайдалануу мүмкүнчүлүгүн шартын түзүп беришине керек. Болду. Сизбек буяктын казайыны. Эже, муну сиз кандай мыйзамга таянып, эмне негизде куруп алдыңыз? Аты жөнүңүз ким? Мен телевидение чыгарса онун кереги. Мен без телевидение беремем. Зачем мына ишлеп каласың?
Televizyonsiz bermeyapsizlar siz. Yo'q, beraman. Menga oldi hech kimga yo'q. Beraman, nimaga bermayman? Nega bunu qurib oldingiz? Bu hamma mizamsiz bo'lgan. Bular hamma 8 metr. Qo'shni ham. Biz ani so'ragan yo'qmiz. Yo'lda endi. Nimaga bitta mizam menga ishlaydi? Hammaga teng ishlasin. Bularniki ham chiqsin. Bo'tayeva Gulchiraxon Sheraliyevna. Mizam hammaga ishlasin. Bularga ham ishlasin, pazalsta. Buniki ham nezakonniy, uniki ham nezakonniy. Bu 8,5 metr yo'l. Конечно, bitta menga mizam ishlanmaydi, to'g'rimi? Anda siz to'sib olsangiz bo'ladi. Ya hammanikini buzsin, men ham buzaman. Kelsangiz, bu yerda siz hammanikini buzsin. Uyalasizmi? Bular girib chiqadi. Bular dili adam, kishi, qo'y. Bular yashash uchun kurashib o'tadi deb o'ylansangiz bo'ladi. Конечно, bo'ladi. Emne uchun siz buni qancha joli mamlakatga organlar sizlarga kelib eskертүү berse, büyük talaplarni, aktlarni tuzib. Men sizni Ulug'bek familiyangiz nima edi? Qaribek u. Men sizni televiziyangizni bilaman, ko'p ko'rganman передачаларingizni. Bu qo'shnim ham 3 metr yo'li bo'lgan. Bu qo'shnim bu yoqqa uy olgan. Mana ras ishlasa, mizam hammaga teng ishlasin dedim. Kim kelgan bo'lsa, ayol boshchisi ham keldi. Arxitektura ham keldi. Ani tegishli organlar o'zining chechimini chiqaradi. Kurashadi. Biroq qo'mchilik bugungi kunda g'attayotgan bu yerda siz nima uchun arxitektura nachalnigi kim? Meniki 570, meni joyim topib bersin. Meni eshigimni hozir o'lchaganda 570. Sizniki jo'nda so'z yo'q. Bu yo'l nima uchun to'sib oldingiz? Meniki bo'lgancha menga so'z beryapsizmi? Ha, bu sizniki. Конечно, kim meni so'zga tutyapsiz endi? Qana, sizning dokumentingiz bormi? Ko'rsatib berasiz anda. Bor, 570. Azab chiqaman turib turibdi. Olib chiqing chiqarib, ko'raylik shu dokumentingizni. Beringizchi, yeri qanday ekan? Arxitektura. Mana gerapti bor ekan, go'sar. Da, nima yo'g'im bu? Go'sregistrga tez. Go'sregistr keldimi? To'xtab turing. Основание правоустанавливающий документni beringiz. Mana unga men buzishga разрешение olganman. Mana 2021-yili bu yerlarga snoska. Qaysini snoska? Mana shu hamma yo'qdi. Hamma yo'q deganingiz qayerda? Bu mana tunika maqacha kelganda. Asli snoska olganman. Men negizda bergan. Yo'lda ochqanqa deydi. Kim berib o'tadi? Ha, yo'lda ochqanqa, ha? Buzishga, ochgan emas, buzishga. Isroil qilyapman, buzib turib. Qurilish ishlarini yurgizganga mo'jal ruxsat olgan ekan. Snos o'tadi. Biroq bu nimaga ishga chiqqan yo'q. Buzish kerak. Mana endi buzilyapti-da. Nimaga oshmaydi? 21-yil olganman, 22-yili boshlayapman. 23-mart 21-yil 23-mart 21-yilda bu akt snosa sizga berilibdir. Biroq bugungi kunga chayin siz tarafdan hech qanday ish atqarilmabdir. Hatto sizga bu martda berilgan qog'oz ekan. Buni siz olib jurasiz, biroq ishga oshirilgan yo'q. Siz o'zi nima deyotganini tushunyapsizmi? Ishga oshirilmasa nimaga mayat buzilibdi enekiga. Давайте на русском. Я на киргизском не могу. Давайте на русском, да? Пока русский никто не отменял, да? Кыргызстане. Давайте голос не будем повышать. Я вам спокойно говорю. Здесь у меня было до этого места забор у меня. У меня выносит акт, чтобы снести все это, правильно? А, был забор базар шунда дагы. До этого забор было. Үй құрғанға рұқсат берді деген қана? Нет, еще нету. У меня здесь 5,70. Пусть мне архитектура найдут мое место. Они, оказывается, продали. Этим соседям продали. Когда меня не было, я в России была. Другому соседу продали. Сейчас, если будете мерить, у меня 5,70 не выйдет. Анан сіз мо'jer деліп алдыңыз жолды? Egallab olmadim. Hamma qatori egalladim. Вы же в курсе, что с вами бесполезно спорить. Вы постоянно качаете. Я же вашу передачу постоянно вижу. Сіз азыр мол статья қамала тұрғандығыңызды білесіз бе мол? Білем. Мизам бұзу екендігін. Білем. Мизамсыз құрылыш екендігін. Білем. Мизам бітті менге işlemейді, хаммаға işlеді. Туралы. Немеге бітті менге işlеді мизам? Немеге бітті менге işlәш керек мизам? А сіз мо'jerде жалғыз болсаңыз? Мана олагам işləsin мизам. Вы вначале понимаете, что говорите или не понимаете? Моя 8,5 метр жол болған. Өкмөткө чыгым келтирип атасыз. Муну бузуп, кайра толтуруу иштеринде ушуга кеткен майды бардыгын өзүңүз кепилдеп азыр кайра калыбына келтирүүгө макул болосузбу? Өкмөт бу жерде менге май пай хашлаган жок. Немеге хашлайды? На русском. Жок, на русском эметели. Бузмейді. Бузмейді. Бузса хамманкин тем бузсын.
Siz мындай бул жакта жалгыз жашаган жоксуз. Siz элди сыйлаңыз, коомду сыйлаңыз. Мен сыйлап. Адамдарды сыйлаңыз, адам катары, кошуна катары болбосо дагычы. Сыйлаганыңыз ушулбу? Сыйлайман. Немеге сен менге эле сүйлөсөң? Мен шундайдым, кечесе ана урушкан, неме бу бала постоянно хамма урушат экен деп. Сен адамдар давадит кыласың экен да. Сизге окшош. Сен архитектура маса, сельсовет маса, мени неме урушасың? Укпасаңыз урушуш керек. Мен немеге укушум керек? Хамманыкин тем бүсүн деп, сен немеге уну ham укмайапсың? Кана чыгып кеткен? Ana gördü özünden bilmeyapsan. Bana hamma çıkıp ketken 8,5 metreden bular çıkıp ketken dep. Sen eşmeyapsan da. Siz bunu ne tosladınız? Bitta men işleyapsan. Yok. Men cevap veremem. Hamma kim büsötten büsün. Bakın bu. Az bunu non çıgımını söyleşiniz gerek siz. Yok men hiç kim işine sat olamayman. Yok mol. Мындай өзүм билемдиктин да чеги болот да бул. Yo, endi biladi, bo'ladi. Sizlar masalan bitta tomonni qo'llamaylar, ikki tomondan eshitishinglar kerak-da masalan. Shuncha odam menga qarshi kelmasdan. Mana ko'rib turasizmi? Rasmizdan ishlasa hammaga teng ishlash kerak. Da, hammaga akim bosh bo'lib, bul hozir. Akim endi keldi, bilmaydi. Siz o'zingizga javob bering. Siz o'zingizga javob bering. Akim bilib topshirma bergan uchun janaga aniqtamani sizga уведомленияni berishgan. Сейчас это сносмас, milisaxonada ish ko'rilyapti. Militsiyada ish ko'rilyapti. Sadir Japarovdin, bizning prezidentning 109-ukazi chiqqan. O'z bilemdik menen eylab olgan jarandarga уголовный kodeksga mına militsiya xizmatkerlari turadi, не дадут мне соврать. 212-беренеге изменения киргизилген. 5 жылга чейин эркинен ажыратылат деген. Ошон үчүн ал боюнча милиция дальнейший өзүнүн ишин алып бара берет. Ашада сельсовет чек бермесе, неме кылыш керек энди? Неме кылыш керек? Сельсовет чек боюнча это второй вопрос. Ашада неме кылыш керек энди? Сиз азыр жолду тозуп алып, мондай строение куруп алганыңыз мыйзамсыз. Вы же это признаете? Признаю. А почему вы так сделали? Потому что у меня все соседи незаконно стройку сделали. Пусть им тоже работает закон. Именно я обращаю постоянно, как вы видите, Кыргызстане хамма акча алып yo'q qo'yapti. У меня есть заявление архитектурада. Siz shunda akça verip javob qo'yasiz. Ular berib yo'q qo'yapti. Men sosedlarni yozyapman. Meni hali üstümde hali birov hech kim yozgan yo'q. Qaysi sosedim yozibdi? Sizin boshqadan bari akça veriyor. Mana men arxitekturaga yozganman, yo'q qo'yapti. Siz бербейсизби hech kimga? Men nimaga berishim kerak? Bu строениега у вас есть какие-нибудь разрешительные документы на этот земельный участок, на это строение у вас есть? Я вот инспектор компетентного органа. Yo'q deb qo'ydim. Pus menga selsovет bu yerda arendaga bersin. Arendaga bersin. Bu selsovjetni joyi. Yo'lni qayerda ko'rdingizlar arendaga berganda? Bo'lsa butunda hammasini hadi poy suylaverasam, o'xsani hurmat qilgansan, ashnaqa izdivatsiya qilasan, hammani ustidan sen. Kulgini keltirib qo'yasiz. Kulgini keltirsa, bor ishini qilaver, kulib. Nima qilyapsan endi? Bizda hammanikini tembus, asli Sadir Japarovda, asli mizon bo'yicha hammanikini tembus. Bitta menga ishlasin debdimi mizon? Mizon barina berdi. Sadir Japarov hammaga texpasport qilishga yordam bersin degan joyi bor, to'g'rimi? Mizon bar. Ashnaqa, hammaga teng buzaversin, bitta menga buzmasin. Pожалуйста, mayli. Bu yerga ne qurayın dediniz siz o'zi, o'shani aytib beringizchi. Senin ishing bor, sen bilan o'zim ham gaplashmayman. Senga bekarga ham aytyapsiz-ku. Yaxshi. Beradi va vaqt o'shalarga javob ber. Asabnyak qurayın dediniz bile bu yerga. Ha, yaxshi qilgan, qilaman dedim, ha. Qayran gana aqchаңыз bulga ketgan? Endi u Xudoda aytgan bo'ladi. Xudoda amrisiz hech narsa bo'lmaydi. Xudoda ashuni aytgan bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Xudo nima aytgan bizning prezidentning uказы chiqqan. Ушул указдын негизинде уголовный кодекске дагы изменения киргизилген. Укук коргоо органдарынан кимдер келди? Келсеңиздер. Мына. Ушул указдын негизинде 5 жылга чейин эркинен ажыратылат деген статья бар. Окуп коюңуз ошол статьяны. На распространенными случаями самовольного занятия земельных участков является действие собственника или арендатора, который направлен на расширение предела своего участка путем необоснованного самоуправного вынесения ограждения от собственного участка за его законные границы, установленные в правоудостоверяющих документах на землю, устройство незаконных автопарков, автостоянок на землях общего пользования или земельных участках, принадлежащих собственникам помещений в многоквартирном доме на праве общедолевой собственности, размещение гаражей, киосков, ларьков. То есть незаконно. Все это обсуждению не подлежит болду. Siz aylığımız çakırınız, traktörünüz gelip kaldı mı? Elge açıp vermişler. Eldi davet etken da çek olmuş gerek.
Bарын korkutup alıpsız siz. Yo, unaqa savol bermaysiz. Unaqa qo'shnilarim hammasi yerda egallab chiqib olgan degan gapni siz tushunmayapsiz. Siz ham qo'shningizni qarab. Qo'shnilarim hammasi chiqib olgan. Intimoqda bo'lganlarni hammanikida teng bo'lsa, qo'shnilarim hammasi yaxshi. Hech qaysi qo'shnim sizga yozgan yo'q. Hech qaysi qo'shnim yozgan yo'q. To'g'rimi? Nima degani hamma chiqib olgan. Nega bu elning suvini o'chirib chiqardingiz? Bunga men zakon razрешением bor. 2007-yili olib kelganman men suvni o'zim yolg'iz. Bu yerda siz ile yashashsiz. Men 25 yil ishlayapman. Menga suv oqib chiqyapti, nima qilishim kerak? Ellar ham qilsin, qildi-yu, senga el jalsa qilyaptimi? Yo'q, bunda ko'rinib turibdi. Nima turib turib odamlar provokatsiya qilaversan sen? Nimaga provokatsiya qilaversan hammani sen? Siz qilyapsiz. Senga jalsa qilmayapti-yu. Qilyapti. Nimaga qani olib kelib bityapti qog'ozini? Ko'rinib turmaymi? Men 25 yil el meni suvim ichdim. Men usta solyapman, suv oqib chiqdi, o'zi boshqarib kelib suv tushirib oldi. Ular bu yerda ertang hech kim tuvalik yashamaydi. Qo'shnilaringiz men yaxshi bo'lmaysiz-ku. Qo'shnim kimisi yomon ekan? Nima unaqa so'z so'ylaysan? Bu suvda o'ziga kerakda odam ichadi. Sen nima unaqasan, gap uqmaydigan odamsan. Yo'q, nega bu yuztishlaringiz bu suvni? Nimaga men yuzaman? Men kimman? Hokimman yuzgani, selsovetman, men kimman yuzgani? Qanday men kesib tashlayman? Qanday men kesib tashlayman? Qanday men kesib tashlayman? Qanday kesib tashlayman? Ilgarki ketgan turbani kesdi. Yo'q. Men o'zim 2007-yili zakonli qilib suv olib kelganman. Hurmatli ko'rganlar, mana yerdan toza suvni olib o'tib, qazib, qo'shnilar yaqinda ele ulab turgani, suvni o'chirib tashlab chiqqan janag'i Gulchahra ejening ahvolini aytib atishadi-da. Endi jursangizlar, bu yerda kelib bu yoqdan 3 liniya suv, qo'shnilarning aytımında 3 liniya suv bu yoqdan o'tadi ekan bu tarafga. Kelganda o'zinikini ulab turdig'i üstün monontip beton menen javob tashlab turdi. Boshqa jarandar suv alуу uchun qo'ldanib turgan yer ekan bu yer. Buni ustidan ushintib beton qilib qo'yib tashlabdir. Eje siz bu yerda nega qo'yib eje? Men qanday yo'lda qilaman, Yo'q, buni siz qildingiz. Men qilgan yo'qman. Mana kecha plitalar kim qildi buni? Hamma yo'q qilishgan. Kim qildi? Nimani asosda postanavlение buzyapsiz, aslini bergan. Sizni ko'rib turgan qo'shnilar qilgan eje. Advokatimni so'rayman. Ya eje. Yo'q, hozir binasini основаниясini buzasizlarmi? O'zinglar buzib ketaverasizlarmi? Основания жетishtirib bor. Mo'jabtag'i nega siz nima qildingiz? Men uni qilgan yo'qman. Hamma yo'q menga aytdim. Provokatsiya qilib bu. Yo'q, sizni qo'shnilarning qani olib chiqasiz qo'shnilar? Bu yerda men o'zidan qo'shnilar chiqmayapti. Bitta qo'shni yuribdim oldingizda. Qo'qitib qo'ysiz barini. Boryapti chiqib, men qo'qitib bir taksi o'ltirib qo'yibman. Men deputatman. Podstava qildiratgansiz qo'larni. Voy, astag'firullah. Unaqa so'z topman. Nima desa, qayerda bo'lsa urishib yurasan sen. Yo'q, buni nega siz buni qildingiz? Men odamlar nimaga sen bilan urishar ekan derdim. Ya, nima uchun qildingiz? Sen provokatsiya qilasan ekan. Men uni qilgan yo'qman. Kim qildi? Olinglar, men qanday sentralni yo'lda siz suvni qazib, o'zingizni ulab, ustidan qara beton qilib qo'yibsiz. Men qilgan yo'qman. Bu yoqda qo'shnilar ko'rib turadi. Yosh qo'shnilar chaqir. Aytgandan da qo'rqishayotgan ular siz. Bor, chaqir, nimaga sen turibsan, sen tursan ham qo'rqishakanmi? Shuncha el turibdi-yu, qo'rqayotganmi? Shuncha el tursa ham qo'rqayotgan. Ushul ko'rinishdi, dal ushul eje suvni suvini chiqargandan keyin mo'ntib betonlab tashlabdir. Ushul yerdagi jag'day bo'yicha tegishli mekeme yetakchilari bilan birgalikda akt tuzildi. O'shol aktni hozir ati-joningiz kim? Men ati-jon Toshpo'lat Yurxon, Yusuf Aylik xizmatkari, yer adisi. Emne bo'yicha tuzildi akt? Bu o'sha buni Yusuf Aylik Lenin ko'chasidagi Botoyeva Gulchehraxonning o'z bilimlik bilan qurib olgan qurilishini nizomsizligi bo'yicha tuzildi. O'shanda tak biz akt tuzgan sababi Aron rayonida Yusuf Aylik No'ro'z ayının Lenin ko'chasidagi 66-uyning ostida taq aytganda jarandar o'tgan yo'lda nizomsiz uyning fundamentin ushullar yashagan, ushullar ko'chada yashagan Botoyeva atto jaran qurib ellerini o'tgan yo'lin to'sib olganligini aniqtaldi. Yusuf Aylik rayondagi ichki ishlar bo'limi tomonidan bir necha yo'li eskartib berilgan, biroq jintiq chiqqan yo'q. Bugungi kuni Aron rayonining hakimi, rayonda arxitektura, yer, suv ko'zamoldi xizmatda Yusuf Aylik hukumatining boshchisi, rayondagi ichki ishlar bo'limining vakillari tomonidan akt tuzilib, to'monki chechim qabul olindi. Nizomsiz qurilgan qurilish demontaj qilib, o'z holina keltirilsin. Bardiq atalgan sulhlarni bo'ldi. Ayam bilan hamma televiziyaga el olamga reklama bo'lmaylik, kichkina joyga. Biz o'zimiz bir oy ichida buzib ham yo'q, tekkizlab beramiz deb yozib beramiz. Video o'chirib turib ulug'. To'g'rimi? Bunday qilaylik-da. Monolar. Hozir bu yerga sizning dokumentingiz bormi negizi? Yordamlashaylik.
Jardamdaş. Bo'ldi, kecha olgansiz videoga bo'ldi shu. Buzilsin. Mana bu yerdan bardığını buzuladi. Aslida hammaniki tem buzsiz, men ham buz beraman dabrovolik. Kecha ham videoga aytganman. Hammaniki mizamsiz maletda stroyka bo'lgan. Hadi botayvani chila olmasin bu bola. 5,5 metr maletda chiqqan. Men maletda to'sganimda meni sotga olib borgan qo'shnilarim. Mana bolaning qo'lida kecha o'kim turibdi 2018-yilgi o'kim. Bu yerda mana shu yerda yozgan qo'shnilar 5,5 metr chiqqan deb bu o'kim emas. Ashunga men bu yerga straf olib bo'lganman, jazoim olib bo'lganman. Endi hammaniki chiqqandan keyin hamma buzmaganiga men asitga bir xona uy solmoqchi edim. Хорошо, bunaqa qilib hammaga reklama bo'lmaylik. Bu yerda mana qilib dumiletda tete bo'lib bir haligi 5 etajli zdание solayotganmiz, bir binosa qilayotganmiz. Хорошо, asitni buzamiz, только beton bo'lingan ekan. Hech narsa emas. Siz ham asli men sizga yozib beraman, moncha surokda buzaman deb, siz ham mana televideniyani oldida va'da bering, hammanikini buzaman deng. Bitta men ishamasim bizam to'g'ri arz tushyapti. Sizga qayrilyapti. Hozir siz birovnikini ne qilasiz? Siz o'zingiz uchun men o'zimkiga yozib beraman. Javob beringiz. Bu yerda taq aniq ko'rsatilib turadi. Ayol hukumat qila oladi. Mizam yo'l beradi buga. Sizlar hech qanday mizamni narxi berkini bu yoqqa o'qib qo'ylar o'g'lar. Cho'tka mizamda turadi. Mana 254-statyaning berenenin 1-punktida taq ko'rsatilib turadi. Biz kecha sizga aytadigan so'zimizni aytib bo'lganmiz. Hozir sizlar bugachayin yaxshi so'z menen, qayrilov menen qilbaptir. Hozir büt biylik o'kildori hakimning chechimi menen kechagi aktning negizinde hozir bu yerda sizlarning ma'quldligingizlarsiz ele tüp-tüz huquqi var hozir. Endi siz bu xalqimiz. Hozir yaxshinaqa qilib yo'lda ochib qo'yingizlar. Hozir jurnallarni o'zimiz buz beramiz deyapsiz. Yo'q, hozir sizlarga buzat turganlar da keldi. Buzadiganlar keldi. Bugachayin hurmat qilib chechmaysiz. Siz kecha chechib olamiz birinchi. Hozir tushib ketsa bitta hamtasini tayiga. Undan keyin mo'larni kesadi, qizimga surov so'rayapti. Endi o pindamitni вообще yer bilan teng qilib kesib yuboradi u yerda ham. Ya hozir o'shiga sizlarga как jardam bo'lsin. Bunalarni buzib bersin. Sizlar joyla qarab turibsizlar. Buni hozir baldar bor. Narxini betonni deb qo'ysin. Yo, betonni kesish kerak. Sizlarga o'ng'ayli bo'ladi. Yo'q, hozir kesish kerak beton. Biz o'zimiz qilib beramiz. Traktorlar barisi kelyapti. Bilgan qilsin, nima qilsa qilaversin. Hozir mana uni hamma mana kecha mana tunikalar mana qayrib tashlasiz. Biz o'zimiz chiroyli bilan kesaylik. Mana ular hech narsaga yaramaydi. Siz televiziyaga olishingizni bilaring, siz bilan suylashmayapman. Hozir sen ham musulmonsan, aytganda qilish yo'q. Bu musulmonchilikda yo'l to'sqon bo'lmaydi. Nima deganda sizlarni buzdirishinglar 10 yilga o'zimiz pul xashlab buzdiraylik mo'lar. Yo'q, hozir baldar keldi. Sizlerden hech qanday yemingizlar yo'q. Bugacha bo'lsangizlar qilmoqsizlar. Dag'i sizlar qo'yasizlar. Qilib buzasiz bo'lmasa, shu bo'ldi, все. Qolganlarni ham o'ttasini qilib buzadi. Mayli buzaversin. Bo'ldi, все. Qolgan o'shani siz sotga bering, arzdaningiz. Nimaga qani sotga berasiz? Seni birov meni sotga berdimi? Kim berdi sotga? Rovodida tergilib o'tasiz? Qani? Sot deyapsan, rovodida sot farqiga borasanmi? Buzamiz, ajatda hech bo'lmasa qozon tovoq turamiz yerda. Bo'ladimi ashunda? Yo'lda qo'yamiz. Ha, ochib qo'yamiz, ochib qo'yamiz. Bu joylarga hech kim tiymaydi. Biz ashuncha bu yerda o'zimiz xohlagan bu yoqqa birov tegmaydi. Ona sement tashib burungi yo'lda qilib ochib qo'yaylik, mana on to'g'ri. Bu yog'ingizlar hozir kirib ketgan ekan. Bu yoqda da aytayotishadi. Hozir ham bu yoqqa chayin kirib ketgan, hech kirgan yo'q. Kirib kettiradi. Endi hozir ani unchiq qo'yinglar, bu yoqda yo'lda ochib qo'yinglar deyotadi. Hozir yo'lda ochib qo'yaylik.
Men militsiyaga zavleniyor zaman. Kecha uyimga kirib 2 million aqcham o'g'irlab chiqib ketdim sen. Normatlı görөрmanдар, бүгүнкү күндө не только бул жолду тосуу алган эмес, адамдарды курдомат менен акчага процентке акча берип, акчамды алып бербей койду деп, жана распискаларын жоготуп берип, коркутуп коюптур. Бетти сыйрып эле, адамгерчиликти да сыйрып, мыйзамды да уруп ойнобой, дал ушундай кылып өзүнүн каалагандай мыйзам чыгарып, каалагандай өзүнүн иш аракеттерин жасап атат. Буларга бай берүү үчүн биз мына катты биздин келгендигибизди билип, жергиликтүүлөр даттанды. Биз ушул каттын негизинде дагы бир эле бул Араванда эмес, 4-5 үй бүлөдөн ушундай үйлөрүн тартып алып, процентке акча берип, аны кийин жокко чыгарып, ошол расписканын негизинде көп адамдарды сыздатып жүргөн айым экен. Азыр эле мына өзүңүздөр күбө болгондой, бизди дагы үйүмдөн акчаны урдап кетти деп доо коюп атат. Демек, кошуналарына эч качан тынчтык бербейт экендигине далил болуп отурат да. Мына ушундай көрүнүш, мына ушундай акыбал. Урматтуу кыргызстандыктар, жолду тосконду, жолду кысканды кабырда дагы кысат деген исламда сөз бар экен. Бирөөнүн жолун кысканды кабырда дагы Кудай кысат экен. Мына ушундай нерседен коркпой, ушундай жагдайды кылып атат. Урматтуу көрөрмандар, Араван районундагы Ош 3000 көчөсү экен. Бул жер көчөнүн аты кайсы? Oş 3000 yıllık köçası. Bu üydün atı kaçça? 165. 165-ci üydө dal ошол жана Гүлчакыра деген аялдын чуусу болуп атат экен да, ушул үйдү эми мыйзамсыз тартып болуп атат. Эми бу ягын карасаңыздар, милициянын будкасы турат. Эми ушул жерден келип, Чакалайдын чак түшүндө ушул эжени келип коркутуп, бандиттер менен келгенби, ким менен келген коркутуп, үйдү бошотуп койгула, биз сатып алганбыз деп кала берсем, о жерге келип, монтип үй сатылат деп жазып коюптур. Муну сиздер өчүрүп койдуңуздарбы? Biz öçürüp koyduk namus kıyanımızdan. Adamlar kemasın, üy satılarken deyip biz öçürüp koyduk balam. Gelip bizden soraksız üy satılar deyip iki kalitli üyümüzge kuluplap getirdi. Bana iki kalitem şu sap gitti, yakında gitti. Ha, bunu özleri sap gitti. Sap gitti, şu sap gitti. Ha, uyga hazır maşina kire almay kaldı o. Maşina, bağ bilen kiriş yaptı, kirme yaptı, koku. Tinçlik yok can balam, tinçlik yok. Mahallege hem tişliği yok, üyümüzge hem tişliği yok. Bunu bulup ırgıtır mı ister mi? Endi kestirip biz ırgıt varaman deyip bana endi. Biz açıp koysak kelip sapkaya uğradı. Balka var mı balka? Katıl katıl. Мына ушул бул кадимки эле сиздин өзүңүздүн тийиштүү документтериңиз турат. Бүт кагаздары, жер, үй сиздики экендигин тастыктаган мамлекеттик каттоодон өткөн жериңиз бүт бардыгы сиздин намыңызда турат. Эми монтип келип бирөөнүн үйүн култтап, менчиктеп, мындайча айтканда мыйзамдан жогору турган Гүлчакырага кандай чара көрөсүңөр, урматтуу Аравандын укук коргоо органдары? Биз эмне үчүн ушундай бирөөнүн укугун тепшеп, бирөөнүн үстүнөн баскан доорду бүгүн токтото элекпиз. Ошо Гүлчакыра дагы келсе, ичиге илип коюшту. Видеого алып туруп, өзүңүздүн корооңуздан эле кадимкидей эле кирип чыгып жашай бериңиз. Этибархан мен атым. Мен кыргызды кызымын. Мына жерге келгениме 60-70 жыл болду балам. Мен 82-ге кирдим. Гүлчакырадан кандай бир Гүлчакыра эжеден кандай жапа чектиңиздер? O Gülçehran'ın hiç kanday nemesi yok. Komşular ya buzulup nime kılıp attır olur. Mınağı ben birele komşum ben buğa. Bul yerdeki üyü? Ha buğa birele komşum ben. Mınağı ben üyümün yaktağı, mınağın arkasındağı. Beni kegenime şunca yıl buğan bolsam bunlar mınday baldarıyla, kızlarıyla mınağı kızlar. Mınağı o ölgen kızı mınağı ököve. Ne oldu ele? Kanday kılıp talaşıp atat bul üydü? O kızdan bu komşu kız kançağı pul aldı. Ağan eken de mi ağa? Ağan da koşup present kılıp követire veriptir de
Követiriveriptir. Töledüğün deli negizi? Төлеген эле дагы төлөсө дагы келе берди да. Мынау келип bundan gürüçü barбы? Мынау Кытайга барат эле, Кытайдан нерсе алып келгендерди де алып кете берген. Ошончо төлөп неме кылса ham төлөгөн жок деп сотка бере берди. Ахыр болду, endi тынчылык десек дагы бир 4 баланы алып кептир. Men uyumda otursam biri aytdı, çıkın ecede de kırgızlarınız kelip dedi, mına kızı urganı keptir dedi. Boptur deyip çıksam tör kız o yerde oturat. Urganı keptir mına onu. Baldar mı? Kızlar. Ha kızlar da alıp gelip mi? Kızlar deyim alıp keptir. O dağı prosentçi kızlar eken. O birini tanıyımın özüm. O ketken taştan bola dokuz. O çöntü ben nime kıldı? Tinçlik berbe atıptırdı azık günde Gülçakra ha? Seni kırgızların keldi de mena kirgip aytdı da. Ben ayttım men kegenime mına şerge şunça jıl boğan bolsa meni sen kırgızsın de biröv aytkan yok day. Sen kırgızsın degen yok. Men oşonça bala taptım. Men Özbek'e tiygenmin. Oşo baldarımam nevereli bolup kaldı hazır. Men hiç kimisi bir yerde biröv türtgenem yok. Sen kırgızsın degenem ele yok. Ben şularda içinde oturam, şu sartlarda içinde oturam men. Şunca jıldan beri. Bilmem nime onday bolup attır bu kız. Töle boğan. Niye kılış gerek mi Gülçakra'nı? Gülçakra'nı niye kılış gerek? Çok atış gerek de. Buna bir komşuya bir poçak verse, poçak dedi de meni üzgüm düşüp kaptı orada. O da sotka verip durdu oşalar diyem. Yok da endi bu yerden kötülük gerek yok. Büyüt bağırın ele kuygun salat eken de. Şunday da endi. O kança adamdan prosentke pul verip tölet alat eken köp puldu. Kokkanlar töle verildi eken. Biz töletmedik. Özü tölegen. Kegen dağı kele verdi da. Kötüben kelip aldı mı nakıdı urdu. O kız kelip urdu. Sizler жалпы эле ошо Gülçakra'dan japa çekкен эжелер окшойсуздар. Аты жөнүңүз ким? Matlibaxon Muxtarovay. Bu Güçürixonda nomidan biz ko'p, juda japa ko'rganlar juda ko'p. Bu bitta bizmas. Undan tashqari. Bu xatты sizler жаздыңыздар, э? Ооба. Бул катта ушул Араван району юстициянын полковниги Токон Муратка жаңы келген прокурорго экен. Район РОВДга жазыпсыздар, Абдуллаевке. УКМКга жазыптар, Араванга. Бизге жазыптар, Араван районуна караштуу айыл өкмөтүнө жазыпсыздар, э? Ооба. Бул жерде катыңыздарды окуп чыктык. Мынча киши урматтуу көрөрмандар кол коюп жапа чеккен адамдар экен ушуларчы баары. Ошол Gülçakra деген жогорудагы жерди, үйдү элеп алган айымдан бүгүнкү күндө ушул Араван эли абдан эле кордук көрүп атыптыр. Аны караган кояй деген жан жок экен. Жан жок. Hattoki bu yerda militsiyasi ham bunga bo'ysunadi. Hattoki hokim ham mana o'tgangi oldingi hokimimiz ham shunga bo'ysunib, shuni gapini gap qilib, o'shunday qoldirib ketdi. Bu uyda yashovchilar bo'lsa, qaqa borib yashashni ham bilmay bechoralar qaysidir qo'shniga kirib yashadi. Mana qizlari kela olmaydi uyga. O'zini uyga. Bu kelib olib turib, odamlarni olib kelib, taymaloqlab, pichoqlarni olib kelib, bu yoqdan ketmonlarni olib kelib, bu bechoralarni qo'rqitib, chakana qilgani yo'q. Endi bu qizimizni qanday inson tuqqan bilmayman. Qanday inson tarbiyalagan bilmaymiz. O'shuning uchun biz so'ranamiz. O'sha qizni qanday bo'lmasin, yo tarbiyaga chaqirasizlar. Tarbiyaga chaqiradigan ota-enasi ham o'sha anandaqa bo'lib qoldi bechorani. Turusini aytsam, u opasi bor. Opasi bechora hech taka qilib olmaydi. Apalar singildari ham, boshqasi ham, hattoki buni bola chaqasi ham o'sha shuni anandaqasi toypasiga kirib qoldi. Buning uchun bizni ali hukumatimiz, bizni hukumatimiz, bizda boshimizda turgan katta xo'jayinlarimiz shu qizga qaratib bir yo'l yo'riqda ko'rsatib, shu qizga yaxshi mandek ish qiladigan qilib bo'lsa, buga cheyin bunun qiliqlari jönündө sizderdagi jana ошол жолдорду тосуп алгандыгы жөнүндө маалымат алдык. Ооба. Ал жерде бүт таанышып чыктык. Бүгүнкү күндө кылмыш иши менен ошол өзүм билемдик менен курулуш кургандыгы үчүн
7 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратса болот экен. Болот. Коргоо органдарынан биз талап кылабыз. Ошондой болушу керек. Тартып, ушундай айылына элине чуу салган жарандарга катаал чара көрүү бул мыйзамдын да талабы да. Талабы. Сиздерди кандай кылып коркутуп, не кылды эле? Аты жөнүңүз ким? Мен машы аям өтүп кетти, 8 жыл болду өтүп кеткениге. Maharamxon. Maharamxon aka. Maharamxonda mana qizlari bo'ladi. Bu kichigi, bu kattasi. Bu uy sizlarning uyi. Bu mashlarning uyi. Men sizga nima deyapman? Mana qizlarimiz mana uyga kela olmay qiynaldi rosa. Emnega? Emnega? Shu qizimiz har doim odamlardan rahmatli 10 ming pul olgan edi. 10 mingni guvohlar bilan berib kelganda raspiskani yirtmagan ekan. Raspiskani o'zida originali qolgan ekan. Aşı orqali sotga berdi, boshqa qildi. Uni sotga nima qamattirdik baribir. Men to'g'ri tushunyapman, hozir sizlar apаңыз 10 ming andan protsentga ақша алған. Boshida 10 ming. O Al 10 mingni elning ko'zincha olib borib to'lab bergan. To'lagan, hech qanaqa haq qolmagan. To'langandan keyin al raspiska yozib berganligin ayirib tashladi, tanim. Originali o'zida qolgan. Ikki qog'oz originalini olib qoladi, kopiyasini ayiradi. Farshipkasini ayam oldi yirtib Undan keyin ayam yana ashna qiynab kelib, matta sotga berib, chechim chiqarib oldi. Ayam Rossiyaga ketdi. Qancha yil bo'ldi? Ayam o'zi o'tganiga 8 yil bo'ldi. Undan 10 yil avval bo'lgan. 2005 mi, 2006 mi bo'lgan? 2006. Shundan beriki arzimagan pulga to'lasa ham to'lamading deb ayam qo'qitib, har xil nimalar bilan. Apаңыз qazo bo'lib qolgandan keyin andan foydalanib olar. Endi ayam qazo bo'lgandan keyin bir yo'li kelib, urushib, nima advokat janjal qilyapti biz bilan. Lekin pullarni hamma yo'g'ini berib bo'lgan, hamma qo'ni qo'shnilarimiz ham biladi. Guvohlari bor, o'rtoqlari bor, hamma biladi, raspiskalarni. Oşol chechimni chiqarib atgan жүзі жоқ сот дейбізбі? Qanday sot deymiz emi? Ashunga biz haqiqat yo'qligi uchun o'shoning namına chechib berib o'tamiz. Gosregistr qanday chechib berdi? Ayam yo'q, biz yo'q, misol tug'ilgan farzandlar yo'q. Gosregistr bilan qandaydir pul muomala qilibmi, ash o'zining nomiga o'tkazib olgan ekan. Uydimi? Ha, uyda. Sizlar yo'q mezgilda yo'q, qayerdaingizlar? Biz shu yerga chiqqanmiz, biz turmushga chiqib ketganmiz. Bu yoqda hech kim yashagan emas. Bu yerda hech kim yashamaydi. Apakengiz nimaga ketgan? Rusiyaga ketgan, ha? Akam Rossiyada, opam, men, oilamiz bor, o'zimizni. Bu 20 yil murda bo'lgan ish, 20 yil murda bo'lgan ish. Bu ejani o'tganiga 8 yil bo'ldi. O'tib ketgandan keyin bular Rossiyaga ketgan bular paytida 10 ming pul olgan, uni 5-600 ming qilib uzib olgan, uzib originalini olib chiqib yetib yordim deb kopiyasini yetib originalini saqlab qolgan u pul nima kopiyani. Shun bilan ular Rossiyada yurganda 3 yil 4 yil saqlab turib puling 30%ga ko'paydi deb 711 ming olgan 3 yilda shu pulni 3 yilda qilib olib sotga borgan. Sotlarda ham insof bersin. Sotlarimizga ham davlatimiz Sotning ati joni, familiyasini bilasizlarmi? Bilamiz. Ibaydullayev degan sot chiqarib bergan. Ibaydullayev ketdi, o'sha sot chiqarib bergan. Ibaydullayev kim degan ati? Ibaydullah. Familiyasi nima edi ekan? Aravan rayoni sot bo'lgan. Aravan rayonida sot bo'lsa, shu kishi chechim chiqarib beribdi. 711 mingga uylari o'tkazildi. Yo'q, hech kim yo'q. Qatnashuvimiz yo'q, qizlar ham yo'q, o'zlari Rossiyada. Hech kim yo'q. Endi pul muomalasi bilan bu qilib berganda qilgandan keyin zamanlar ushul Aravandan turg'uni ol Ubaydulla. Ubaydulla degan soti bo'lib, mana shunday odamlarning qatnashuvi, taraflarning qatnashuvi yo'q ele. O'zim bilemdik menen mындай акча ойногон bu. Акча ойнаган. Эми сөзсүз түрдө кандай болгон күндө дагы бул сот Ақыреттің сотында, Құдайдың сотында дағы ушундай соттор жооп берерин унутпашы керек да. To'g'ri. Shunday bo'lib turib, keyin bular Rossiyadan keldi, bu ejamiz og'ir kasal bo'lib o'lib qoldi. O'lgandan keyin bu Gulcherak qilmishini ko'paytirdi. Kelib olib, rossa mana qizni bir top chachini yuldi, buni og'zining qonga to'lgizdi. Bu qiz 3 dan ketib, yuragi chataq bo'lib, banisada 10 kun yotdi. Bu sizdimi? Mana ber qiz yotdi. Siz turganmi? Katta qiz. Ne bo'ldi hozir? Shu yerdan sizdan so'raylik. Ba'da kelib urushgan. Men hushimdan ketganman, bansalarda yotib chiqqanman. Hamma yozilgan. Nega urdi sizni?
Aşı kelib uyni bo'shatdi bolam. Siz bu yoqda yashayaptıngiz bile? Yo'q. Xabar olib turganda bu. Sinimi meni. Kampir o'lgandan keyin bu keltirib qo'qitib bunga qo'l qo'ydirib oladi. Qog'ozga. Ne deb? Opamni qarzini men to'layman degizib. Bunga to'latib yozdirib oladi bunga. Tushundingizmi? Bular bilmaydi. Buni hech kimga aytmagan opasi ham. Bunga qo'l qo'ydirib oladi. Qarzini men to'layman deb. Buni familiyasi Hikmatova bo'lsa, buni familiyasi Ortiqova bo'lsa, opasi. Bu turmush ish ketgan bo'lsa, qancha bu to'laydi? Bu erkak bola bo'lmasa to'rag'i? Erkak bola yakka qochib ketdi erkak bola. Shundan qochib bezib qochib ketdi. Kelaverganda oxiri bu yerda janjal bo'ldi, urush to'polon bo'ldi, o't-so't bo'ldi. U yuki bilan keldi bu yoqqa. Mahalla kirgizmadi. Ko'chaga chiqishib oldi mo'la hammasi. Oxiridan keyin bularga qizil kitob qilib berdi. Kim qildi buni? Qayra sizlarning o'z namuningizga qilib berdi. Yasab bergandan keyin dag'i buni buzib olibdi sotdan hozir bu. Qanti buzib olgan biz bilib aytamiz buni. Shuni buzib yo'qqa chiqarib o'tadi. Shuni yo'qqa chiqarib o'tadi. Menga murojaat qilgandan keyin shuni qilib berdi. Men ko'chada qolganman, ana bolalar biladi. Ko'chaga chiqarib qo'ygandan keyin men prezidentga murojaat qildim. Aynan prezident bizga yordam bering deb. Jambek nimasida keyin prezident eshitgandan keyin hamma mana shu kattalarga zvant qilganda kelishdi eshik tagiga kelib nima bo'ldi dedi, shunaqa deganimdan keyin arkitni ko'tartirdi, go'stastirga olib borib prokuratura Tinibek degan familiyasi esimda yo'q. Hozir Bishkekda prokuror bo'lib ishlayapti, shu bolani qo'shib berdi bizga. Mana shu bola dedi, hamma yo'qni ko'rib dedi, qonuniy ishga berasan dedi. Degandan keyin u bola ko'tardi, go'stastirda 2 kun ko'tardi. Fiktivni haligi noto'g'ri qilib olganda endi hazlakamdan qilib olganicha fiktivni dokument qilib olsan deb, dokumentini buzib menga go'stastirdan qizilkiniga qilib berdi. Qayra qilib berdi mana. Qilib berdi. Bu meni cho'ng enam uyi. Endi opam o'tib ketgan opamni rahmanligidaman. Bu xotin bo'lyapti-da. Men bo'lyapman. Mahrameja bu uyga naslesini bo'la olmaydi. Mahrameja kim ol? O'tib ketgan emas. Botadan qarz bo'lgan. Buni ularning onasi, opasi. Istitsini naslesini bo'la olmaydi-da. Nasles. Потому что u kampirni qizi emas-da. Nevarasi bo'ladi. Qizi karani qizini qizi mana. Biz bunu topganmiz naslesini deb turib. Anan keyin yo'ldosh san'atxonga chiqarib berdi dokumentni. Naslesini hech qanaqa qarzim bo'lmasa ham tan oldirmayapti. Uyimga kirgizib o'tkazmaydi. Aytyapman 4 ta ko'cha bolalarni yetalab kelibdi. Yaqinda kelibdi. Tezda chiqasan uyda ko'cha bolalarni yetalab kelibdi. Nemayaptim, nimaga biz uyimizni bo'shatamiz ekan? Mening Gulchehradan qarzim yo'q, mana meni qizil kiyingan bolalar dedim. Desam biz 5 millionga sotib oldik uyni dedi. 5 millionni Gulchehradan borib olib dedim. Men dedim uyni bo'shatmayman dedim. Menga desa 100 yil kelsin dedim. Men bu cho'ng enam eshigi dedim. Men meros ko'rman dedim. Men 8 ta bir tug'anim bor dedim. Menga chiqarib bergan, mana kinigam dedim. O'zimchasiga kirib o'tirganim yo'q dedim. Dedim 3-4 kun kelishib keyin kelmay qo'yishdi. Suratları var mı o'shalarning? Yo'q, suratga. Lekin endi kelsa men prokuraturaga beraman deb prokuraturaga bordik ikkovimiz. Borib aytdim, qayra kelsa dedi, menga jalb qilinglar dedi. Prokuratura kelinglar dedi. Hozir prokuroringizlar yaxshi prokuror kelgan sizlarga hozir. Jangi keldi. Men zamiga uchradimmi? Bu eshik meni akam, cho'ng akamni ayolning eshigida, cho'ng akam bu uyga ichki yo'l bo'lib kelib qolganda, o'tib ketdi. Undan keyin bu ayoli qoldi. Bir bolasi bilan 2 qizi qolgan. Bu qanday qilib meros uyimda mana chiqarib Galina Borisov degan advokati bor. Sudda chechim chiqarib bergan, mana 8 ta bir tug'amiz. Menga chiqarib bergan bo'lardi mana. Mana naslednik qilib topib chiqarib berdi. Lekin shuni tinchitmayapti-da biz o'g'lim. Biz nima qilaylik? Qayoqqa murojaat qilaylik? Qayoqqa qilaylik murojaat? Bu Gulchehraning dastidan bir tepaqonlik qiz bor, o'qituvchi qiz. Karimova Mahbuda degan qiz bor. Shuni bog'ini ham tortib olib, hozir shu qiz shu insul bo'lib yotibdi ekan. Aytsak aytdiki, bora olmayman, bir yerda yotibman dedi. Shu qizni ham bog'ini tortib olgan. Bunda juda insofi yo'q. Juda insofi yo'q shu qizda. Chalinish shu qizda. Endi ikkinchisi aytayim, Bodirov degan bor, mana Hoshim aka. Bodirov degan Hoshim aka normal odam Aravonda. Shu ham arzimagan pul olib, bitta tikosini berdi. Shundan qo'rqqandan. Men aytdim, Ne'mat aka degan bor, xudojnik. Shuni o'g'ildan 3 million so'm pul olib, bir oyga 30 ming pul to'labdi. Bir novoy bola o'lib ketdi shunaqasi. Men yaxshi taniyman. Men o'zim vayni so'zi pensiya chiqqanman. Buni orqasidan men yugurdim, men shu darajaga olib keldim. Birov baskelanmasdi bu taga. Hamma qo'rqardi. Zamonlar, eski zamonlar bordi. O'zi sotlardi, o'zi tortib olib, prokurorlar tortib olib, ajlar bilan bir ish qilib yurgan odamda bu. Bu mashinasi bu. Men bas keldim, shu yoqqa olib keldik bu. Chaqanaqa 20 yil bo'ldi bunga. 20 yil bo'ldi. 20 yil bularga tinchlik yo'q. Hozir biz soshal uyni
Mizamsız quruluş qurgandigin syomka qilib tartib жүрдүк да. Gördüm men şu yerda. Qaratib turib bizde o'sha yerden 2 million aqchamni olib qo'ydinglar deb bizga do'g qo'yotmaymi? Men nima deb men hozirga iltimos qildim. Ana hozir aytgandingizlarga da bizde inanib o'tabizdan keni. Bloger bolalar keldi. Mana shu qizga qo'l qo'ydiribdi. Bu ham aytmagan, bu bilmagandi. Bu o'zi ikkinchi guruh invalid yuragida. Mahbubaji. Siz jana Gulchaqira degan ejeden japa chekib o'tasizmi? Emne bo'ldi, qanday bo'ldi, qisqacha aytib bera olasizmi? Aytaman. Men undan olgan pulimni qaytib berganman diyor. Mening olgan yozdirgan tilatini yirtmagan. Yirtmasdan ashni yoniga 00 yozib tilati ko'paytirib, meni sudga berasa qiynadi. Men undan 25 ming, 15 ming olganman bitta qizga. Bitta xotinga borgan. 15 mingda u million to'ladim. 100 mingdan oshib pul to'ladim, uydagilarga aytmasdan. Uydagilar kelgan bildi-yu, lekin tanimadi. Kunda borib hamma oziq-ovqat, non desa non, go'sht desa go'sht, guruch desa guruch, hamma o'tashab kelganman. Lekin tanimadi, yaxshi qilmas ekan. Siz O'zbekistonda bo'lib qoldingizmi, qanday? Asha orqasidan jafo chekib, insult bo'lib, hech narsaga yaramasdan uyda o'tiribman. Uyimning dokumentasiyasi qo'lda. Ona bog'imning dokumenti. Olib olgan sizning vaqti. Qancha yerda olib oldi? Yerimmi? Qancha baq olib oldi sizdan? Qancha gektar? Ne sotdi bog'imiz? 27 sotik bor dokumenti bor, ashuna. 27 sotik bog'ingizni olib oldi. Ha. Qiziq kitob berganman, ashuna olgan so'mgamdan. Oldi, tashi bo'yicha bermay qo'ygan. Kechirasiz, qaysi sotning ati jo'nini bilasizmi, sotning atini? Ibaydilla edi. Ibaydilla bu aning lichniy jaldab olgan sot bo'lgan ekandan da. Ibaydilla. Familiyasi kim aning? Ibaydilla. Arzibekov. Arzibekov. Ubaydilla. Uni u yo'qolib ham ketdi, lekin baribir bilesh qilishadi. Shuncha odam ko'z yosh hozir uxtatmasa dile kerak an Ubaydillani. Siz o'ruqchan bo'lib qolibsiz, ham Xudoyim denso'liq bersin. Yemi hozir shunday chechim chiqarayotgan sotlar bo'lib turgan bo'lsa, sudyalar kengeshi degan bor, miqti yuristlar bor hozir. Buyursa, bunday narsaga bundan ari hech qachon yo'l berilmaydi. Bizdagi media jaqdan qo'ldop, buyursa, o'shunday жүзі жоқтық qilgan odamlarni qatal chora ko'rish kerak. Biz qiziqtarmiz o'sha narsaga, o'shunday elini, rayon turg'unlarına, jalpi shunday tinchlik bermagan ayolga qattiq chora ko'rish kerak deb o'ylayman da. Yomon, uni o'ldirgan odam sotga qoladi. O'ldirsa ham unga uvoli yo'q. Men ham harakat qildim. Keyin bolam Rossiyaga ketib qoldi. Rossiyaga ketgandan keyin ashada yurdim-u, o'zayni olib qolib qaytib keldim. Ammo Rossiya shaxs bilan qattiq nima bilan kelganman? O'chash bilan. Alam qilib keldim-u. Mana. Tushunukli bo'ldi. Sizden qo'lingizda dokumentlar bo'lsa, bizga suratga tartib jiberib qo'ysangizlar. Bugungi kunda shunda ko'p qo'rqib aytmayapti-da. Aytmayapti-da. Men chinlig'ida qo'rqot ekan, ayvay ko'p odam, qo'shnilari jonidagilar timile zar qanib turadi ekan. Boshlaganda biz hammasiga birma-bir bordik-a. Ulashmadi. Xudoning zori qildi. Kelinglar. Mana deydi, o'g'lim, sud meni qo'limda. Melisa meni qo'limda, prokuror meni qo'limda. Senlar nima qilarding? Sen gadaylar nima qilarding deb shunaqa odamlarni kamsitar. Hali odamlarchi, ammo odamlar qo'rqib, biz sudga borsak, sud hech bermaydi ekan, prokurorga borsak eshitmaydi ekan. Debchi, odamlar shunday meniniga borib qolar ekanda. Butila o'shanda bo'ladi. Bizni ham shunday deydi, kevol. Senlar deydi, yugurishganing bilan hech narsa qo'lingdan kelmaydi. Men xo'jayinman deydi. Bilmayman u qanday bo'lib prokuror hammasiga xo'jayin bo'lib qolgan. Sudga men bilmayman, tushunmayman. Ubaydilla degan an lichniy sotib turib ayol. Uni bir advokati bor. Galina Borisovna degan juda mana to'g'ri ayol emas ekanda. Nonni halallab yeyish kerak deb oldarim. Birovni uyini tortib berib qo'yaveradimi?
O'ylanish kerak, mana uy kimniki, mana uy kimniki, otasi kim, enasi kim deb so'rash kerakmi? Sotaylar, borsanglar, pul berib qo'ysanglar, seni uying deb chechim chiqarib berish kerakmi? Aravan xalqi, yosh xalq, zavod fabrika yo'q, bari yerda talab zo'rg'a tirikchilik o'tkazadi bolam. U Gulchehraga o'sha prosentchi emas, sotga prosent berib qo'ydi. Uyda olgani aynan ne bolam? To'g'ri tushuninglar sizlar. Shunga bir to'g'ri bir nima chechim chiqarib beringlar. Sizlardan so'ranchimiz 20 yildan beri bizni tinchligimiz yo'q. U rahmatli o'tib ketdi. O'zi zakon bo'yicha menga shu prokuror aytdi bir nima. O'lgandan keyin dela yopilish kerak dedi. Nimaga sizlar delalar ochilib yuribdi sudda dedi. Men hayron qolyapman. Men sudga aytdim. Nimaga bizni dedim. Sudga dedim, bizni delamiz ochilib yuribdi, yopilish kerak ekan. Ejamizni o'lganiga dedim 8 yil bo'ldi, bu ishga 20 yil bo'ldi dedim. Lekin quloq solgisi kelishmayapti. Men hayron qolyapman jon bolam. Nima qilishimiz kerak biz? Kimga qayrilaylik aynan ne bolam? O'rgilay bolam, kimga qayrilaylik biz? Ko'chada qolishimiz kerakmi? Gulchehralar dastida, ha? Aynan ne bolam? Ota-onamizni uyimni, bobolarimiz o'tgan uyni unga bo'shatib berishimiz kerakmi biz, ha? Hazır emi al anday doğru yok. Gulchehraның tilегин ташкабат. Ал эч качан бүгүнкү монтип сиздерге жасап аткан мамилесин токтотуп эсине келбесе эси ойт анан кени могул чараларды көрүп атабыз биз. Эми тийиштүү мына Араванга келип аткан ровдунун башчысы тездик менен чара көрүшү керек. Бир топ кылмыштары бар экен анын. Эми ошолорго мына элдин маселесин чечип, элдеги коопсуздукту орнотобуз деп келдиңер да силер. Элге тынчтыкты орнотобуз, элдин укугун коргойбуз, эл укугу тепселип корболбойт деп отурасыңар да силер ошо жердечи. Туура. Анан эми моундай жагдайда бизге кайрылып журналисттерден жардам сурап аткандыгы бул ошол ички иштер кызматынын бул жерде иши чабал дегенди көрсөтүп турат да. Көрүнгөн келип эле коркутуп, чыккыла, анткиле, мынткиле дей турган кандай биз укуктук мамлекетте жашап атабызбы? Мына ушундай орчундуу суроолор болуп атпайбы? Ошон үчүн эми сиздер кыжалат болбоңуздар. Биз Gulchehraның ошол ишмердүүлүгү жөнүндө анын буга чейинки дагы мына жапа чегип аткан жарандар, сиздер коркпой кайрылыңыздар эми. Бизге кайрылыңыздар, биз дагы анын фактыларын аныктап, ошундай коомго зыяны тийип аткандыгын дагы көрсөтүп, ушул ровдуну башкарып аткан, ушул сотторду башкарып аткан республикалык деңгээлдеги чоң адамдарга жеткизгенге, бул жактагы чиновниктер кандай иштеп аткандыгын, чара көрбөй аткандыгын биз дали коомчулукка алып чыгабыз, көрсөтөбүз. Мындан ары сиздер эч камсанабай, коркпой отурсаңыздар болот. Келсе ошону видеого тартып алыңыздар. Коркутса видеого тартып алыңыздар. Бизге жиберсеңиздер, анан биз тийиштүү жетекчилерге жиберип, рахмат. Дагы ушул нерсени токтотконго аракет кылабыз. Жаныйлар сау болсун. Мамлекетте курулган жакшыраак иштеш керек да. Нема үчүн инсонларды шундай немасиге каратып коюп, индемей карап турганы болмойт да бу. На сотумуз, на прокурорумуз, на адвокатымыз, на милисиямыз бу ишлерге карашады. Нема бу энди? Хакыйкатмы бу? Хакыйкат эмас да. Haqiqat bo'lganda bunaqa ish bo'lmagan bo'lardi. Nima uchun insonning huquqini toptalashga haqqi bor bo'lardi? Bu haqiqat emas. Agar insonning huquqini toptalatmaganda prokurorimiz yaxshi qarardi, sudimiz yaxshi qarardi, bu yerda militsiyalarimiz yaxshi qarardi. Nima uchun bu odamlar qarab turibdi? Hattoki elam ashlarga qarab turib ish qilyapti. Bu militsiyalar, rovdini militsiyalari militsiyalar üstüne qaray turgan Hazır prokuratura var da. Да. Ошо прокуратурага биз мына жакшы баамдап атабыз. Азыр жакшы эл үчүн, мамлекет үчүн кызмат кылам деген жакшы прокурор келип тур бияка. Бүт кылмыш иштерин ачыктап, эч кимден жалтанбай жакшы ачыктап атат. Мен оюмча сиздердикин дагы көзөмөлгө алат деп ойлойбуз. Албетте. Бул жагдайда ошо Gulchehraга окшогон кутурган адамдарга мыйзам чегинде мындай бир өзүнүн тийиштүү чарасын көрөт. Чарасını көрүш керек. Nima үчүн энди har doim shu narsalarni bo'ldira olish kerak? Nima үчүн? Endi men masalan quturib qolsa, quturgan odamni tek qo'yib qolganlarda azob qilishi bu noto'g'ri endi.
Sen mama milisiyalar ham onda ko'z bilan qarab ana qilish kerak. Pul berib qo'ysa, likillab başına orqasidan yugurib ketchyapti. Bu noto'g'ri-da. To'g'ri. Eğer biz huquqliq mamlakatda yashaganda Gulchahraning sirtidan shunday qulplar ilinib turishi kerak-da. Bunday Gulchahraning o'zining erkinligini ushul qulplar bekitib turish kerak. Shunday elga chuv salgan ayolga. Rahmat bolalarim, rahmat. Adolatni ana qilib beringlar, aynan ellar sizlardan iltimos. Qo'rqmanglar. Ushullarga chora ko'rib aytsa. Agar kelib bezovta qilsa men sizlarga chalam, telefon chalam. Rasmga tortam, yozib oldim. Videoga tortib turib o'shani aytingizlar. Rahmat. Yaxshi uchrashaylik, ishlar ilgari bo'lsin. Fikir yozib bölüşүүnü unutmаңыздар.